Ka Hills Farmers Union ka winik kan hun papen ya ka khai ka shon bat ka jing e jo kinong rap kala nang pen klan chu ya ka kun hun da ka papen kha saya ka Hills Farmers Union Maulai Circle ya ka nik circle la yo on pen scam ha sngin ng kong do president ka ni ka union uba commander sang pliang ha jinga lang kabla long hodor por hol mo sak khnam ha ka ni ka jing pen scam madon lang ru Dr. Bramley W. Billing do professor ka school bani hu uba Sumar bin Umdor ki bidi ki advisor uba Alfred Kharntio secretary ki HFU ba walam ko par lingra secretary ki snong mo sak khnam kinong rap jong kati ka than nadu kilong kmi long pa bar ki samna kan thei pat sanrang Mendai bang ong ngimpat yalet keren sa sarkar. Ngiladep ya keren bat u chief minister dang ha u khat artarik. Jong mentau benai ngi yakendu u chief minister Konrad Sengma. Ngi ong ba kimar ki balahiar dor kum using menta. Pidai ban penteri kam ya kene ka market intervention scheme. Lada kino maksud. Kayak kita ka market intervention scheme. Balada using ulahiar dor hadu sipau tengka kilo te ngai nuksa kan sipau tengka sibu lanisan pau ladai ban penpoi nyo pau tengka kilo kame khalia kadai ban ai sipau tengka bat ke India kadai ban ai sipau tengka mun ar pau tengka pelayo tam lada using udon sipau tengka kan siu kame khalia sipau kan siu ka sarkar India sipau lalong lai pau tengka hang tangi layo em kador ka babiang Tenri ladangi ngimia keren ni kita te. Kala syukup no pe. Te kumbang ala ong lek se bang ngimpat yo ngong 4 judan te kum kene gejingalang. Kuat compare. Nang ne syakmat. Kilong kami kirang ba ngaso kemen bang ne kinong yalam sinong. Kumba kinong yalam sinong ki bunkam ki kam sinong kam tau. Ngabu gejing kerpat ya pi kum kinong yalam sinong. Bapin aipor. Lek se tang ars ngi lai singi ha kasi benai. Bania keren syapang ka kamrep kamriang. Sedang naka area ka jong pi. Ya keren berkinong mikmat ki jong pi. Ya keren batu video. Basara. Syaki bor jong ka distrik. Basara ru sya sekretariat. Ya kita ki jingdon kam ki jongi. Nakaliang jongi kum ka Hills Farmer Union. Ngila de penbena. Bangin sa penkre ya kata ka vision. Bangin sa tho ya kata ka vision 2030. Bangin da tho haka kot sada. Bakino mau saknam ki kwa ya kine. Kinong umroy ki kwa ya kini. Kinong mau keruat ki kwa ya kita. Kinong penursla ki kwa ya kita. Nginda tho. Bat nga kwa ya pi kum ka circle ba pinia syong. Pinia mirjing mutlang ba kini kot juga sinong. Sawanra syengi. Pina lapoi sekiti ki Thain Smith kajinge kalong da gumai. Pina poi sekiti ki Thain Jowai East Jaitia West Jaitia Hills kajinge kalong da gumai. Andre asngotu ba kajinge kajong kinong rep kijongi hagani ka than mulai ru kadan hila kajong kajinge buan nangi habagi let eki meeting hakijinge lang jongi para nong rep buan sin habagi parakti habagi geli kadno sin pilajuyo bansyong hakijinge lang jongi nong rep para nong rep kabas ngusi kalong ba 4 judan lani 4 ju dan bayalam ya kinong rep ki jongi lani kajing yalang bakin yo ya kabanya syong banya tai banya perkhat ya kajing e jong kinong rep maju ong ya kani ketian habang alet ki meeting ba fair kat ba unong rep udang yaj marway unsya khnyot kat sya ba ulet ke Hills Farmer Union kelas dang manshim ya ki issue ki medai berkijing e jong kinong rep nadu kajinge kabak hamtam kum kinong rep hakathan mulai ngiju ya kendu namar bagani kadeka area kabak kinong rep kidam thung yaus ing barus ing udai umar uba pendap yang kasem kajongi using udai uba penyo kamai ya kilong yeng kilong sem jong kinong rep kajongi hajumut pakhat jungi kinong rep jopi kinong rep dese kinong ba film long organize pi phila bandan na ki political party jo bi kat ba pidon jung sutu juna hendrai ha kam jong garap karyang pide banya teli namar lara phi fitli pibo pressure yo MLA na kono party utu MLA umnum ban se ban yang ban keren
ya ka issue jung phi ha assembly balara ki MLA nakano ko party la phi pressure ki wan lang hangte assembly ki akran lang nakaju ka sor ka sorka kan hapsngap ya ki jingnon kam jung nora